sjever Crne Gore. Idiličan krajobraz, planine, mir i tišina. Idealno mjesto za odmaranje. Što ja volim taj režim, kad svi rade, ja ležim. Baš zato se u malom selu Brezna drugu godinu za redom natječu u toj disciplini, kako bi provjerili tko je šampion Crne Gore u ležanju. Koliko misliš da ćeš izdržati? Ne znam. Dok ne počne fakultet. Brate, prije ćete vi odustat nego on. U ovom natjecanju zabranjena je samo jedna stvar, ustajanje. Kažu da je u Brazilu, koliko je to tačno, čovjek ležao 32 sata bez WC-a. A to je i glavna prepreka u natjecanju, odlazak na toalet, jer on podrazumijeva ustajanje. Kako je ono zabranjeno, natjecatelji su u nezgodnom položaju. Ovo je prošlogodišnji pobjednik. Marko je postavio rekord od 24 sata i ove ga je godine došao oboriti. Zapalio sam cigaretu, pa sam se vratio još malo odmorio i onda se tek išao u WC. Uz njega se od 30 prijavljenih na natjecanju pojavilo tek njih 6. Jedino što je trebalo je leći. Svatko je zauzeo najudobniji položaj ispod 94 godine starog Javora. Ivica je sudac. On pazi da pravila igre budu poštovana. Da nema švercovanja, ulaska, da idu u toalet, da ne bi se ustajali da sjede. Hranu i piće mogu da im donosim koliko god hoće. Neki su samo ležali, neki rješavali križaljke, drugi pak uživali u čarima moderne tehnologije. A onda se nakon 25 minuta ležanja pojavio još jedan natjecatelj. Brzo je legao jer će za prvo mjesto morati ležati 25 minuta dulje nakon što posljednji u konkurenciji odustane. Kako si uspio? Pa spavao sam, pa kako ću da stignem? Odavno je poznata predrasuda o Crnogorcima kao lijenim ljudima i vicevi poput onih u kojima se za odmaranje tvrdi da je nacionalni sport u Crnoj Gori. Evo pogledajte kako ljudi zarađuju novac. Znači, za njih nema teškoga posla, ovo je najteži jedan od poslova koji može da bude. Nagrada od 200 eura za prvo mjesto i titula prvaka u ljenčarenju i više nego primamljiva mnogima. A nije samo zbog 200 eura, ali malo ljepše ležati ovdje na ovu prirodu nego kući u krevetu. Svi su natjecatelji ili studenti ili nezaposleni, a o predrasudi o lijenim Crnogorcima većina njih tvrdi ima u njoj malo istine. Pa na primjer, brat sa mene rade, ja mogu da ležim. Nakon 2 sata izmjenjivanja poza došlo je i prvo odustajanje. I dok je njih 6 nastavilo s odmaranjem, tek nekoliko metara od njih radilo se punom parom. Pripremala se hrana za natjecanje. Pojedu pomalo, ne po mnogo danas, a sutra će da nadoknade. Po pravilima natjecanja svatko može jesti i piti bez ograničenja. Zapravo stalno ih se mami kako bi im otežali odmaranje. Crnogorci su poznati kao zgodni ljudi, a i vole malo ovako da i naređuju drugima da rade, oni malo manje. Glavna primjedba na natjecanje je da bez WC-a to nije pravo ljenčarenje. Dobro, nije pravo, možda ovako ne bi imali uvida koliko ko ide odmara, to bi možda potrebe danima. Samo natjecanje nastalo je zbog viceva o crnogorskoj ljenosti, ali ove dečke očekuje ne tako lagan zadatak. Pili su pomalo, jeli su pomalo, sve kako bi si povećali šanse neustajanja. Nagrada za prvo mjesto je 200 eura, drugo mjesto je rafting i ručak kod nas, treće mjesto ručak. Popio sam možda pola litra tečnosti. Rakiju, pivo, vodu, kafu. Pa kako možeš izdržati 12 sati? Pa sve zavisi od organizma. Polako pada noć i iako jesen nije pokazala svoje lice, na 1000 metara nadmorske visine u planini hladnoća noću je pravi izazov. Kako je već noć, već je temperatura nekih 10-11 stepeni, znači organizam ne može da podnese i plus čitav dan su išli u WC, znači sve se to prikupilo polako. I dok smo mi razgovarali sa sucem, jedan natjecatelj šuljao se iz ležaja. I više nije se mogao izdržati, morao sam ustanuti, šta će. Tek njih 4 je ostalo nakon 12 sati natjecanja, a temperatura je pala na 7 stupnjeva. Gotovo su svi spavali cijelu noć, a ujutro ih je dočekao izazov smicalica kako bi eliminirali najslabije. Uspij mi, kada se piša. Ajde, ne treba je vijest. Pa onda još jedan izazov. A nakon kave prišuljao se i 24. sat kako leže. Prisustvujete novom obaranju rekorda! I dok smo razgovarali s Markom, iznenada je još jedan natjecatelj morao odustati.
Možda se mogao još jedno posat, ali su protivnici jaki, tako da džabe bi se uležavao. A drugima situacija nije bila ni približno kritična. Pa ne stiče, sad me popuštilo, prije minutu. A tebi nije sad već na stiskama? Ne. Da vole nađe neki posao ovako gdje može se leži. To bi isto valjalo. To bi bio tvoj san. Da. Ako me neko zaposlio, onda čisto sumnjam. Nakon 27 sati oni i dalje ne pokazuju znakove da bi ustali. Kako ti nije dosadilo ležat? Pa nije, mi smo Crnogorci. Onda je došlo vrijeme za jelo. Većina njih nije jela gotovo ništa cijeli dan i noć, a i prolaznici im nisu olakšavali ležanje. Ovdje imaš pampers. Ima ja 4+ ovdje. Sad je borba neviđena. Stisla nas je sutricu, ja te mogu životom garantovati. Prolaznici su već odabrali svoje favorite. Spava do 6 popodne i onda se ustane i sjedi odmara pored kreveta. Kralju, na koju si drogu sreće ti? Posle 2 dana gledaj ga vrta vlada. Ne samo da su odabrali favorite, već i nagovarali najslabije karike na odustajanje. Marku se nudio prijevoz do kuće i... Evo kralju, 50, ustaje. 50 €. Da, jedno me šta, ne kida jedno. Aj, jel ideš? Kralju! 50, kralju! A onda je trebalo i ustati nakon 30 sati. Opa! Ode! Ostala su 2 natjecatelja. Iako je Marko naumio obraniti titulu od prošle godine, morao je odustati. Bogu mi nisam mogao još 2 sata. Ovi su mi iznenadili, pocijenio se ih. Eto, po novinama izjave, 100% pobeđivali, ovo je fenomenalno. A onda je uslijedila borba 1 na 1, ko može dulje. Nekoliko minuta nedostajalo je do puna 32 sata ležanja. Ipak Dimitrije je popustio. Ćeš se moći ustati? Malo mi je neobično da stojim. Ja sam navikao. Vlado je, jer je kasnije po pravilima morao ležati još 25 minuta kako bi mogao biti pobjednik. Ali nakon odlaska na toalet, Dimitrije mu je oprostio te minute, nakon što su zajedno preležali dan i pol. Ležao je 32 sata i postavio rekord za koji će se sljedeće godine natjecatelji morati zaista potruditi kako bi ga pretekli. Nismo mogli da vjerujemo da će 30 i više sati da leže, da ne konzumiraju ni hranu ni piće, svaka čast pobjedniku. Iako je sretan zbog nagrade i titule prvaka u odmaranju Crne Gore, odmaranje ga je zapravo umorilo. Ovako nešto više ne bi ponovio. Nije nimalo lako kao što izgleda. I šta ćeš sad s novacima? Po kafanu. To je to.